Stepanovićevo, naselje u Južnobačkom okrugu, mesto nadomak Novog Sada, ugostilo je fudbaleri Jagodine. Povod je seoska slava Vidovdan, pa je i doček bio po starom dobrom srpskom običaju, uz pogaču i so. Tamošnji fudbalski klub nosi naziv Omladinac i član je područne lige Vojvodine. Pred početak revijalnog susreta, sportski direktor Jagodine Životije Jeremić imao je za domaćina prigodne poklone, jednu umetničku sliku, fudbalsku loptu i suvenire jagodinskog superligaša. Predsjednik domaćeg kluba za uspomenu je poklonio knjigu o istorijatu Stepanovićeva. Mi smo došli da odigramo jednu prijateljsku utakmicu na slavi Vidovdan i osjećamo se mnogo prijatno jer su nas dočekali fenomenalno. To je selo na domak Novog Sada, 20 km i zbog toga nam drago što su baš nas pozvali i što smo popularni u ovom delu zemlje. Meni je veoma drago što je Jagodina uvažila ovo malo mesto i ovaj mali klub. Ja se zahvaljujem rukovodstvu, direktoru, predsjedniku kluba Milanoviću i ostalim ljudima koji su smogli snage da uklope ovaj termin naš seoske slave Vidovdan u njihove termine s obzirom da igraju u Evropu i ja sam neizmjerno zahvalan i ovaj klub će, da kažem, ova utakmica ulazi u istoriju. Mi smo 3 puta igrali sa Vojvodnom, ali prvi put da je došao s tih prostora iz tog dela Srbije, da je došao klub po nekom mom skromnom viđenju, klub koji je sad verovatno 3. po snazi u ovoj državi. Nemam što drugo da kažem, ove momke doživljaju, oni će to nositi, te slike i to će biti jedna uspomena. Nadam se i ovim Jagodincima koji su prvi put došli u ovo malo mesto, pitanje kad bi došli da nije ove utakmice i tako. U revijalnom susretu koji je odigran, rezultat svakako nije bio prioritet, ali pomenimo, Jagodina je pobedila sa 9:0. U svakom slučaju, za meštane Stepanovićeva bio je to praznik fudbala koji će im dugo ostati u sećanju.